waan hin qabneef waan maanguddoon nama murteessu qofa osoo hin godhin dura hordoftoonni kiyyas beekuu qaban. 600 na gaafatanis hin kafalle. Maaliif hordoftoota kiyyallee nu hubachiisa. Isillee hubattee fi nu hubannee nu hubachiisa. Maaliif fedhiin isin guyyuu naan jedhaa jirtu waan biraati waan maanguddoon jettu waan biraati. Hayyuu hin sobiin fuulli kee baay'ee ifee jira baay'ee. Gammadee? Waan mana geessu qabdi malee. Ani maanguddoon waan fiteef murtiirra geenye waan jettaniif murtiirra geechan immoo waan nafuutuuf sanifan gammadde. Sanif gammadde. Ma yaaduu jirta amma taayittee 600 kana maal bitadhaa maal godhaa yeroo aga jetti. Akkasuma sondee yaa maatiin illee waama cidha keenya yaadaniiti malee waan badaatiif kana hunda gaafatan jee yaadu. Rasifuun fedhiin kee maali? Wanti hamilee kan kee cabeessa si deebisu. Wanti argitee fuula morma kan kee osii qabachiisee si oofu. Kagassi qabachiisee isaa jedhan. Kun qabu. Wanta ati barbaaddu wanta ati feetu hunduu ni ta'a karaa seera qabeessaan deemaa jira naan jedhan. Akkasiidha. Ayyee ayyuu silaati mee maanguddoon 600. Amanneef osoo hin ta'in amana. Gumaayyuu fixa Oromoo. Kun immoo akkuma goone goonuu akka ta'us ta'u nutti illee ulfaatu irratti walii gallee maatillee nurra amanee nullee akka jaarsotaatitti fudhannee akkuma murtii san fudhanneen isinitti dhufnee walumaa galatti dubbiin ulfaata hidhamaadha. Fixannee dhufnee gara keessanitti deebifnee gaafa afaanitti deebi'uun salphata malee garuu dubbichi baay'ee ulfaataa ture. Maribba shay kuma ribba jaa murtaa'e kun waanuma sirrii ooma sirrii odaanuu odoo achi jiraadhe kanuu murteessa. Birriin kufteellee ni baddaan rakkoon qabu. Yoo ati hamileen kan kee cabe kun sii deebi'ee ati narraa gammaddee birrii sanarraa fudhattee mallaqa san fudhattee fayyaan keessiif deebi'e anaaf gammachuu tokko birriin 600 homaa mitiin kafalaan. Garuu kana dura ati quba qabdaaf hin qabdu uummata fuulduratti eewwatti kana jettee akkana himtuu barbaada. Ayyee galatoomii waan kanaafu atis kan maa quban qabu jechuuf himati. Quban qabu ani wanti hin beeku hin jiru akkuma sin jedhetti. Ayyuu taa'e. Wanti kun akkam taa'aa jira hojii karaa seera qabeessaan deemaa jira. Iyyaadda inni naan jedhan. Akkamitaan kuma jaan ana tilmaamu. Kuma jaamis 600. 600. Si tilmaamu miti arsimaafi. Maal jechuudhaan hin fadhu. Ayyuus. እናንተ ምሷ ሌላ ነገር እንትን እንድታስብ አናረግም። እኔ እኮ የገረመኝ አንተ አሁን እንደዚህ ያወራክ አይደል እንዴ? እንዲያወራ ነው አይደለ? ብር ይላል እኔ ብር ይገዛኛል አንተ ነው ህይወቴን ያበላሸው እኮ ሲጀመር ራሱ አትማርም እንዴ? እሱ እኮ ነው እዚህ ውስጥ የከተተኩ። ጉዳዩን አብርዱት አሁን አይደለም ሚናውን እየሰማህ ነው። ዱቢ ቀበኔ ሳነማዩ አመ ተበዲ ሳይሰን አልገባም። ይሄው እኔ ምን እንዱ ኩመዲባ ጃሚቲ ሚሊየነ ጃኡቱና ፍዴ አኒ ቀርሽራ ሃጃን ቀቡ አኒ አከነፉት ቆፈም ፈዳ ማንንም ነው ማንንም ማመን ትቻለሁ። በቃ እንዲህ አይደለም እየተነጋገርን የነበረው ቤት ውስጥ። አዩ አንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ አዩ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ ይኸውልሽ ቤተሰብሽ ያሉት ለሷ የካሳ 600,000 የሆነ ስራ በተስራበት የፈለገችውን ታርግበት 600,000 ክፈላትና እንዲህ አይደለም ስንነጋገር የነበረው እኮ እነሱ ሁሉ ነገር አስተካክያለሁ ችግር የለውም እያሉኝ እኮ ነው። ለምን እሺው ምን ይሰራ ነው እንጂ አሁን በቃ አልፈልግም እንደዚህ ያደርጋሉ ብዬ አልጠበቅኩም። እኔ በቃ ሰይዶ ተሰማኛለህ? አዩ ተረጋጋ። 5 ሳንቲም እንዳሰጣቸው ቀሽቶ እኮ ከትንገኝ ነው ዋንኮዱ ነቱ ቤካ እንዳሰጣቸው ታርጋ አዩ በቃ እሺ ተረጋጋሽ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅተወርዱት ዳቶት ከና በቅይት ነገይ ሶጀና ጅራቶቻ ጉያራ ማልቀበኒ ስለሆነ ሁንዲሳኒ በከተከ ሰላማት ስናጋፈተኔ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ነጋጅርቱ አከምቱ ዳቶት ከና ዴቢነ ዱፍነ ጅራ ማሊ እንደቻኔ ዱፍነ ጅራቹዳ ማሊ ዴቢነ ዱፍነ አኮ ቤከሙ ዱቢን ማንጉዶን ቀብደ ቱርቴ እሲን ጀነት ቱሬቹዳ ማንጉዶን ኦሊገድ ወል ኦፍቴ ኦልገረገልቴ ገገረገልቴ ዱቢ ሄዱ ለላቃ ቱራኔ ወልማገለት ማንጉዶን ዱቢ ጡርቴ ዴቢሳ አረኖ የገዳይለ ቱሬ ዴቢሳ ኩኑ አኮ ቤከሙት ማንጉዶን ዴቢሳ ነው ዴቢሳ ጅርቴቹዳ ማሊ ዴቢሳን ከነለው ከንጀተን ታate innis akkuma beetan maanguddoot keessa nama tokko maanguddoota wajjin ture innis obbolees kiyyalle Anwari jedhama innis ke wajjin keessa ture nummoo sila warra nu himatamtoodha ana fi mubeen warra himatame isaanitti kalaa hin jiru agasunda maanguddoon haala kanaan dubbii nu fidde walumaa galatti maanguddoon waa hedduu nu goote akkuma dura gubbarraa argitan naannoo birrii Itoophiyaa akkuma 100 nu gaafatte kaafteef mee isatti siin dabarsa waan jiru naa himu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتو تهردفتو تكينيا إيجا هرّا قويا هرّا سجنتا جارسما كبني ديانة جرا جارسما كيستي بوابي هدو كيسا مري غوني ولي مري أني إرجع مري كانت أمور ريمبو دمو ديبي إساك أبني قوم ممتات تفني جرا ديبي كان مو إسن وانا تشيك أبني دفني في وانا رتي مري أني مرتي سنة دفني أكو مسني تبني سن مو أكو ما دقيتني تيجي جودا قامسي تي بيكسبتني يجي جودا. Ayyeka manguddoo keenya galatoomaa akkuma beekamu innis manguddoota keenya wajjin ture jechuudha. Aswaan maqaa isallee meesin barsa chaanaal isallee subscribe godhaaf linkii jala isin kaaya. Maqaan chaanaal keetii maali? Baalee Tuuboole jedha. Chaanaal linkii jala isin kaaya. Ka isaatiif ka mubellee subscribe godhaafi ka mubee lootii tuub jedha. Linkii jala isiniif kaaya. Subscribe godhaafi manguddoo keenya isaa galatoomu. Innis nama biyya Arabaatti wal beenu qilleensa irratti kanaan dura viidiyoo argitanii jiraattan. Akka isin jedha. Walumaa galatti maanguddoon deebiin nuuf deebiste maali? Deebiin maanguddoon nuuf deebiste akkuma duratti isinii himetti naannoo birrii Itoophiyaa 600 nu gaafatte. Kana ayyuun nullee ayyullee waamne hordoftoonni keenyallee hedduu cinqamanii hedduu rakkatanii nu waliin rakkataa hojjetaniif hedduu galatoomaa keessan warroonni gorsitan. Akkasumas warroottan gara Awurooppaatii fi Ameerikaa kanallee Suudii fi Dubaay fi biyya adda addaatirra sagalee dheeraa kana naaf keettan akkam taate maal taate si gargaarraa mucoo fuudhuu qabdaa waan barbaade si godhitan hedduu naaf galatooma isin jecha garuu sagalee akkas dheeressanii naaf keettan gaggabaabsaa baay'ee miseeji waan baay'ateef dhageeffadhee siif deebisaa hin jiru. Akkasumas warroottan yuutuubii bitachuuf na dubbisaa jirtan immoo keessan akkuma itti fufee jira jechuudha. Akkasumas warra biizinasii naa wajjin dalaguu barbaadan haala saniin dalaguu hin dandeenye keessan na dubbisaa isin. Innis na dubbisaa jechuun osoo hin ta'in sagalee na dheeressaa isinii deebisuu naaf hin mijoofne. Koomentii jalatti si naaf barreessitan nagaa. Namoottan hedduu mallaqa illee taasisu si gargaarraa jira jirtanii keessatti warri gara Ameerikaa fa'aa jiran nama hedduu jedhaa jira. Waan barbaade si gargaarraa mucoo fuudhuu qabdan jechaa jirtanii. Maanguddoon garuu akka an jedhe yookaan immoo akka ayyuun jedhe taa'aa hin jirtu. Dubbii olii gad oofanii hin beekanii maanguddoo. Garana micciiranii garas micciiranii waan cuunfanii jiranii waan cuunfan silaa deebisanii fidanii jiranii maanguddoo keessaa innis nama tokko galatoomii jechaa irra deebisaadhaan. Akkasumatti ayyuun maanguddoon itti himteef ittiin himtee hanquba waan hin qabneef waan maanguddoon nama murteessu qofa osoo hin godhin dura hordoftoonni kiyyas beekuu qaban 600 na gaafatanis hin kafalle maaliif hordoftoota kiyyallee ni hubachiisa. Isillee hubattee fi hubannee nu hubachiisa maaliif fedhiin isin guyyuu naan jedhaa jirtu waan biraati waan maanguddoon jettu waan biraati ayyuu maanguddoon isin barataa jirti moo akkam dubbiin kun. Ani wanti beeku tokko illee hin jiru. Ani wanti beeku tokko illee hin jiru. Akka wanti beeku osoo waan tokko siin mareetiin 600 murteessan. Sayidogaan sin jaan wanti beeku tokko illee hin jiru. Nakkee ayyuu hin sobiin fuulli kee baay'ee ifee jira baay'ee. Waan ma dhageessee qabdi malee. Ani maanguddoon waan fiteef murtiirra geenye waan jettaniif waan murtiirra geechan immoo waan na fuutuuf sanifan gammade. Sanif gammade. Ma yaaduu jirta amma taayittee 600 kana maal bitadhaa maal godhaa yeroo aga jetti. Akkasuma sondee yaa maatiin illee waama cidha keenya yaadaniiti malee waan badaatiif kana hunda gaafatan jee yaadu. Ani wanti beeku tokko illee hin jiru. Isin waliin isaan irraa dhagaan jira. Dhugaa beektaa atis quban qabdu? Quban qaban. Maatiin kan kee akkamitti osoo siin mareetin maal irraa sii fuuna? Meeqa irraa sii fuuna? Fedhiin kee maali? Wanti hamilee kan kee cabeessa sii deebisu. Wanti argitee fuula morma kan kee si qabachiisee si oofu. Kaga si qabachiisee isaa jedhanii osoo siin mareetin akkamitti 600 murteessuu danda'a? Ani wanta akkana wanti hin dhagahin jiru maalirra jirtu maal gochaa jirtu jedhee hin gaafadhu rakkoon qabu. Wanta ati barbaaddu wanta ati feetu hunduu ni ta'a karaa seera qabeessaan deemaa jira naan jedhan. Ani wanti hin beeku hin jiru. Okay, dubbiin akkas jechuudha. Ati maa quban qabdu jechuudha. Sayidoo amma akkuma sirna arsiittuu intalli ta'abbaatii abbarra tartee ta gosaatii gosarra tartee immoo akkasumaan itti fufaa kanaaf gosuma santu xumurama abba santu xumura malee waan itti manis natti hin fakkaatu garuu fuula isiitu na amansiisuu didee malee karuma saniin deeman natti fakkaata wanti jiru jechuu. Kanaaf dhuguman dhageenye ta'a akkasumaan utoo amanneefi. Akkasiidha. Ayyee ayyuu silaati mee maanguddoon 600. Amanneef osoo hin ta'in amanaa. Ani wanti hin dhagahin jiru. Maafan dhufa otoo hin dhagahee bilbilumaan hin haasofne anaaf silaa waliin oollaa maaf sitti nima. Isin hedduun aannestan warra maanguddoo silaa hagamta kan aannestan. Akkuma beekamu Oromoon maal jette beektaa si haadhi akka dubbii mana keessaa jedhani. Dubbii mana keessaa jechuun dubbii manaa furuun ni ulfaata kun amma dubbii maatiitti dubbii manaati. Baay'ee bu'aa bahii hedduu rakkina hedduu nutti uumee maatii wajjis akka jaarsotaatitti illee baanee mari'annee teennee hiinee
walumaa galatti gaa ulfaatullee dubbii Oromoon gumaayyuu gubaa safuu danuuyyuu akka itti fixu qaba. Gumaayyuu fixa Oromoo. Kun immoo akkuma goone goonoo akka ta'us ta'u nutti illee ulfaatu irratti walii gallee maatillee nurraa amanee nullee akka jaarsotaatitti fudhannee akkuma murtii san fudhanneen isinitti dhufnee walumaa galatti dubbiin ulfaata hidhamaadha. Kanaafuu ulfaatullee immoo sirna gadaa keessatti jaarsummaa keessatti immoo wanni dhumanne hin jiru. Gumaan eega dhumatee wanni biraa wanni dhumanne hunduu hin jiru. Akkasumatti fixannee dhufnee gara keessanitti deebifnee gaafa afaanitti deebi'u ni salphata malee garuu dubbichi baay'ee ulfaataa ta'u. Baay'ee gatii guddaa nama kafalchiisaa riskii guddaa qaba ta'us garuu liqimsineetumaan garii osuma diddu liqimsanii osuma nama itti ulfaatti fudhatanii akkas taatee dubbii mana keessaa jedhan sadini himatanii sadini dhoyfatanii sadini gorfatan jedhanii miree Oromoo akkas jetti. Akkasuma goonetiin gaa sadiin himatamus sadiin dhoyfatamus sadiin dubbatamus dubbannee akkasumatti walii gallee gara keessanitti dhufnee walumaa galatti dubbiin ulfaataa ture amma isinillee asitti sanirraan ulfaatu gaawaa maatilleen amanee walii galee jaarsillee fudhate jaarsarrallee isillee hin tartu waan manguddoo murreerrallee isillee hin tartu jennee amanna waan ta'eef rabbi barakaa isii haa godhu dhala barakaati akkasii ni ulfaata jechuu fedheetu walumaa galatti. Ayyanuuf galatooma. Akkuma beekamu innis warroota maanguddoo wajjin erga keessaa nama tokko duratti isin himee ture. Maaliif isa erge isaan ijoollummaan yookaan duraan wal beeknee osoo hin ta'in biyya baqaa keessatti wal beeknee online irratti wal barannee online irratti na beeka akka nama kamiitu YouTube narraa bitatee qaba YouTube isallee seenaatti subscribe godhaafi maaliif jala erge obboleeyyan illee ni jiran yookaan waa hunda dhugaa naan himan yookaan nan deeggaran yookaan aarii qaban fa'a yookaan isaan deeggaran. Inni garuu nama biyya baqaattis wal beeknis argitanii nama alattis walitti saayibaa waan ta'eef isallee jala ergee jechuudha. Dubbii waan jirus innis waan tokko tokkoon haga danda'u na gargaaruuf asumaan hedduu isa galateeffadha. Hedduu na galatoomii Abdurrahmaan. Akkasii nama Suudirraa galee namni baqarraa galee immoo namatti wanti hin jedhu. Kanaaf jedhe erga obboleessi jallee ni jira wajjin obboleeyyan ta'e turinnis birallee ni jirti. Maanguddoo birallee ni qabna kaameeraa keessa seenne malee as duuba jirti ishee kotiin kaameeraa keessa nu seenuu diddee. Kanaafuu walumaa galatti yaa mubee haa ta'u akkam jettee amma silaa kuma 100 gaafatanii iccitii jirtu immoo guutuutti itti himne nu isitti. Ati yaadni kee maali? Ani yaadni kiyyaa akka kiyyaatti odoo ta'e silaa kama ol fuudhaa sanii karaa saniin xumurame baay'ee natti tola. Isinillee guddaa galatooma baguma waan kanaa murteessitan sirri wama tokko wanti isin gara duubaatti wanti isin deebisu hin jiru murtee kana murteessuu keessanitti waan itti qaanoftanii miti yoo ka fudhatanii jechuudha. Kuma 600 murtaa'e kun waanuma sirrii anuu odoo achi jiraadhe kanuu murteessa bakka san odoo jiraadhe jechuudha. Waamisha Saayidoo. Waamisha. Akkamitti haasoftaa? Amma dubbii isaa dhiistati ati akkam jette amma kuma 600 silaati. Aniif yeroo maatii keetiin yoo nu dheestillee jiraatte ati kuma 600 kan. Lakki laat Saayidoo. Sitti mii? Maaliif na hir'isiisuu dhabdee naa yaaddaa na jaalatta? Ani wanta beeku hin jiru. Utuu waan beeku ta'e akkuma jette waan akkanaa ilaalaa isaa kun hin baay'ata jeen itti hima. Beektee? Ani wanti beeku hin jiru. Isaanis immoo sargii keenyaaf yaadanii ta'uu danda'a. Garuu immoo Saayidoo waan beeku qabdu ani harki koo kana keessa hin jiru. Dhugaa quba qabdu ati? Quban qaban. Ayya tole mumkin sodaattillee ta'uu danda'a. Waan shaggaa murteessaa jirta jedhaa jiraani. Isaan simaa fi gamaa. Yaani barsiisaa yaadee amma ta'ati godhu. Maatii warra saddaatota kenna akkuma beekamu waan ayyuun hagamaatti ani ittiin himin jira yoo isin dura maatii isitti leemmaratee dhufteellee an quban qabu waan nu asitti dhageenya aniif mubeen faanti. Obboleessi keellee ammuma inni deebii nu deebise. Maanguddoon birallee sanuma nu deebiste kaameraa keessa illee asii nu baattu malee wanni isaan nu deebisan akkuma beekamu ayyuu ልክ እንደምታውቂው የመለሱልን ነገር ማለት ነው። አንቺ አወቅሽው ተስማምታችሁም ሳትስማሙም ቢሆን እኔ አላውቅም yoo isin walii galtee qabaattan waan kanarratti yoo jaraa walii galteellee akka nama nu sodaatteellee jiraatee rakkoon qabu garuu yoo akka isaa isin beeku baattu kan jennu waliin marannee jiraan sitti muu an barbaade mubeen ittuun minnaan jedhin gaa birri san kafalitiin dhiisinaan jedhe maal goota ittiin taayuu argatteeti waan guddaa ittiin gootinaan jedhe beektaa birriin kufteellee ni badde an rakkoon qabu yoo ati hamileen kan kee cabe kun sii deebi'ee ati narraa gammaddee birri san narraa fudhattee mallaqa san fudhattee fayyaan keessiif deebi'e anaaf gammachuu tokko birriin 600 homaa mitiin kafalaan garuu kana dura ati quba qabdaaf hin qabdu uummata fuulduratti eewwati kana jettee akkana himtuu barbaada
አየ ገለቶሚ ዋናፍ ጎቴፍ ማሊፊ አዩ አኒ አማ ከኢሲማፍ ካሳ ከፈለ ያጋ ሚሌ ሲጨብስቴፍ ሃንገ ሲም ይደምቴ አርግቴ ዋን ዲገት ማሉ ማሊ ይላል አይ ከራጉባረት ወራብዴ ሀሚሌሲ ጨቤ ነሞተ ሄዱቱ አርጌ ጨቢንሳ ሚሌሰኒ ቲፊ ዋን በርባቹ ከፈሊ ዋን በርባቹ ከፈሊ አንጀራኒ ገሩ ኒከፈል ተመለ ይራን ኦቦሌያን ከንከ ወንድሞች እንዳሉት ተከፍላለ እንጂ እሷን ኒከፈል ተመለ ኦቦሌያን ተንተ ኢሲ ዲበጃን ከፈሊ ሲገለ ኩማ ዲበጃን ከፈሊ ገሩ ሙጫውቴን ስትንከን ነውዳ 600 ሺውን ክፈል 600 ሺውን ክፈል ልጃችንን አንሰጠህም ነው ቤተሰብ ያንቺ እኔ ሳይሆን የወሰንኩት ያንቺ ቤተሰብ ነው ከሷን ክፈል ሰርግ ምናምን የሚባል ነገር የለም እኛ እሷ የምትፈልገው ነገር ወርቅም ሆነ ምንም የምትፈልገው ነገር እንገዛላታለን ዋኒ ሲምበርባዱ ንብናፍ ቤተሰብ ነው ያለው እኔ ያለው እንግዲህ ሽማግሌዎቹ ይመጣልኝ መልስ ይሄን ነው ልጃችንን አንሰጥም ወንድሞች ናቸው አንተ ዝም በል እንዴ ነው እንደሚያስቡት ወንድሞች ነው እንደዛ እኔ በ600 ሺህ መገመት ልጅ ነኝ እንዴ ግምት ሳይሆን እኔ ካብሩ ምን አለኝ እኔ ብር ወርቅ ምን ያርግልኝ እስቲ አከምታከለ ታሰብ አናመት ያዩ ማቲኬት ሁኔ ሙርቲክ ይወሰንተ አርሺ ከናን አነት ልማሙ ሙርቲክ ይወሰንተ ሙርቲ ማቲኬት ኩንጅሩ ኮት ይበር ኩንጅሩ ኮት ሙርቲ ማቲኬት ማፍ ቀርጂ ሚሊየን ጃንተው አኒ ማርን ራጎል ማን ወለ አኒ አከነፉቱ ቆፈም ፈዳ ለምን 6 ሚሊዮን አሰጥም እኔ አንተ ማግባት እንጂ ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም ገባ አይደለ አዩ በሰው እኔ አይደለም ቆይ አዩ ተረጋጋ ምንም እኔ ከመን በኋላ ምን ይመጣላችሁ እናንተ ሙባረክ ምን እናደርጋለን እሺ አስተና ለኛ ጥፋት ነው መጀመሪያ የሞራል ካሳ ክፈለው ተባለ ያው ዋን ወን ቀብሩ ማቲ በዲን ከነ ቱሬ በቃ ከፈል ይላል አኔም ፎረል ላይ እንድንያን እኔም ቢማላልኩ ማገባሻለሁ ብያታለሁ ቤተሰብ አታግባት 600 ሺህ ክፈላሉ ምን ለእነሱ ነው ልጃቸው እኮ እንዴ በብር ታቂ ነው ገባሽ በኋላ ብሩን ከከፈልኩ በኋላ አንቺም ሌላ ነገር እንዳታመጭብኝ አንቺ ያውቀሽ ነው ህዝቡም እንዲያቅ ነው እኔ ሰግናለሁ ሳይዶ ካቲቤቱ ወርባደት ለጌታ እኔ እንደዚህ አይነት እንዴት ምን አይነት ቤተሰብ ነው ለምን እንዴት እንዲገምቱኛል አዩ እኔ 600 ሺህ ብር እኮ ነው ስለ 600 ሺህ ብር እያወራን እኮ ነው ባጃጅ አገጂበትም ብዙ ነገር አለ እኮ ስንት ነገር ነው የሚገዛበት 600 ሺህ ብር አትዋባየትን የሚቱ ባጃጅት የሚቱ ባሪያሪምቴ ሆለተ ቢቴት ነው ሲስቶት እኔ ስለ ባጃጅ ምን አገባኝ አንተ ለራስ የምታስበው ነገር እኮ ነው ዝጋየት ነው ወጅ ጉደኔ እኔና አንቺ እኮ አብሮ አደገነን እኮ አዩ ያውልሽ በ600 ሺህ ብር ማለት ነው ባጃጅ መግዛት ትችላለሽ ባጃጅ እንኳን ካስጠላሽ ሚንዶር ካስጠላሽ ደግሞ ቡቲክ መክፈት ትችላለሽ ኮስሞ ቤት በእናትህ ዝም ዋባየትን ቢቱ እኔ ማንን ራጎዳ ኢሳሚቲ ባጃጅ ማንን ራጎዳ ማንን ራጎኔ ክሬሲቲ ታከራዩዋለሽ አንቺ መስራት ካልፈለግሽ ፈለክ በሹፌር ማሰራት ያልባት ፈልጎ አይደለም ወይ እኔ ከፈለክ እሱን አልጠይቅም በኔ በቃ አሁን ተነጋገሩ ጉዳዩን አብርዱት አሁን አይደለም ሚናውን እየሰማሁ ነው ቢቀበኔ ሳናማዩ አመተ በዲስ አይሰን አልገባም ይሄው እኔ ምን እንደሆነ አልገባኝም እኔ በጣም እየተፈታተነኝ ነው ይሰው አረ እኔ ላንቺ አስቤ ነው አንተ ጉዳይ አንተ እንዴት ነው እንደዚህ ሲያወራ ዝም የምትለው እሺ ተረጋጊ ላንቺ ማስበው ነው እሱ አንቺ ምን ተረጋጊ ነው እሺ ያለው መልስ ይሄ ነው ቤተሰብ እሺ አዩ ቤተሰብ እንቢ ካለ ምን እናርገሽ አዩ በሸቀጥ አታስበኝ ገባ አይደለ ከፈለክ ንገረው ይግዛል አረ ሳለም ነው አንዴ እኮ ቤተሰብ ነው የወሰነው 600 ሺህ እኮ አልኩ ሳይዶ እኔ 600 ሺህ አይደለም 6 ሚሊዮን ብሰጡኝ በምንም ተአምር እኔ አንተ ማግባት ነው የምፈልገው እኔ ከብሩ ምንም ሀጃ የለኝም በቃ ቀርሽራ ሀጃን ቀቡ አንጂ አከነፉት ቆፈም ፈዳ አዩ ማቲኬት ትምርት ይሰጥ እኔ በቃ እኔ ማንንም ነው ማንንም ማመን ትቻለሁ በቃ እንዴ አይደለም እየተነጋገርን የነበረው ቤት ውስጥ አዩ አንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ አዩ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ ይኸውልሽ ቤተሰብሽ ያሉት ለሷ የካሳ 600 ሺህ የሆነ ስራ ብትስራበት የፈለገችውን ታርግበት ገፈሌ ጃርቲን ተቲ ሰዱ ገራንም ያቲ ኢልማን ከት ደቢ ይስለን ገና ኢልሞ ጥቂሽ ወዳ በርኖቶ ፊያ ፍጡ እሷም ገና ትንሽ ሊናት ትምርቷን ትጨርስ ነው ያሉኝ የኔ ሳይሆን ቤተሰቦች ናቸው በቃ አዩ ምን ላድርግ እኔ አንቺ ከተስማማሽ ይኸውልሽ አሁን ቤተሰብ ያለውን ማድረግ ብቻ ነው ያለኝ በቃ እኔም አጭር ጊዜ ነው ያለኝ ወደዛ መሄድ አለብኝ እና ይሄንን አንቺ ሳሰሚ አንቺ ሳታቂ ብሩን እንዳልከፍል ነው እንዴ አይደለም ቤተሰብ አንቺን አያማክሩሽም እንዴ አይደለም ስንነጋገር የነበረው እኮ እነሱ ሁሉ ነገር አስተካክያለሁ ችግር የለውም እያሉኝ እኮ ነው ለምን እሺው ምን ይሻላል ነው አንቺ አሁን በቃ እኔ አልፈልግም እንደዚህ ያደርጋሉ ብዬ አልጠበቅኩም እኔ በቃ
ሰይዶ ትሰማኛለህ? አዩ ተረጋጋ። 5 ሳንቲም እንዳሰጣቸው እንዲህ ያደርጉኛል ብዬ አልጠበኩም። ሰማኛ 5 ሳንቲም እንዳሰጣቸው 5 ሳንቲም ሽምግልና እኮ ነው ጉዳዩ ተያዘ። በቃ ቀሽቶ እኮ ከትንገኝ ነው ዋንኮዱ ነቱ ቤካ እንዳሰጣቸው በቃ እሺ ተረጋጋ። እሺ አዩ አይደለም አዩ ነህ